U samom srcu Zagreba već više od 38 godina u obiteljskom obrtu posluje Lepen dizajn. No to nije još jedna u nizu postolarskih radnji zagrebačkih obrtnika, već pravi mali studio u kojem nastaju sve vrste muške i ženske obuće od niskih sandala preko visokih cipela do čizama, isključivo od prirodnih materijala. Iza ove prave postolarske bajke stoji Antun Lepen, čije su kvalitete prepoznali i svjetski centri mode. Kad neka osoba donese skicu, crtež, fotografiju, ja je dizajniram, skreiram, napravim šablone, model, kroj, po kojem se kasnije rade sve ostale faze da se dobije konačni proizvod prema zamisli kupca. Posebni smo i po tome što možemo napraviti za svaku osobu upravo na taj način i detaljizirati, odrediti gore posebne detalje, posebne boje kože, što je vezano sa nabavkom u Italiji. I u tom dijelu smo uspješni od onih osoba koje, recimo, ako trebaju, posebno dame, čizme obične, neko ima normalnu nogu, normalne mjere noge, neko ima jako široke listove, pa se tu posebno mora dotjerivati kao takva. I to mi uspijemo napraviti obzirom da sam ja jedan, mislim da sam i zadnji dizajner obućarstva, odnosno obuće u Hrvatskoj, i tu je moja prednost što ja to mogu, a mnogi to ne mogu. Jer jednostavno, ja bih rekao i nažalost, to su ipak moje kolege, ne znaju, nisu učili i to ne mogu napraviti. Izrada obuće po mjeri je zahtjevan posao i svaka cipela zahtjeva posebnu pažnju i pozornost. Kao što posebnu pozornost izaziva i koledžica izrađena od najfinije kože crvene boje. Kako smo osvojili drugo mjesto u Moskvi na nogometnom prvenstvu, on sam gledao utakmice, logično, i gledam, svi imaju te detalje, sastavnice naše zastave. I gledam, sve imaju, i šal, i trenirke, i svega toga, ali cipele nema ni sa jednim znakom trobljenice. Da ih se prepozna, nek se zna. Njemac ima svoje, Portugalac svoje, a zašto ti ne bi imao svoje, ne? I tako je pala ideja, ja sam se zainatio da to skreiram, dizajniram, da to bude prepoznatljivo sa svih strana. Kad pogledamo tu koledžicu, ona ima sastavnicu, znači, trobojnice i našeg grba. I prepoznatljiva je u svakom slučaju i na svakom mjestu. Ljubav prema postolarstvu i dizajnu Antun Lepen prenio je na svoju kćer Zrinku, koja će nastaviti dugogodišnju obiteljsku tradiciju. No to ne znači da Lepen nije svjestan problema s kojim se nose njegove kolege. Naime, ima problema, generalno, ali ja nisam za kukanje. Ja sam zato da sustav riješi konačno školovanje i tih manje atraktivnih djelatnosti kao što je to obućarstvo, tekstil i mnogo drugih djelatnosti koje pomalo odumiru. Odumiru zato što to nije posao koji donosi, kako se to kaže, milijarde. Tu se treba raditi marljivo, stručno, a da bi se to sve ostvarilo, mora se i svaka to osoba školovati. I onaj koji peče kifle, najjednostavnije kifle, mora biti školovan. Tako i ovdje, posebno na tako jednom kompleksnom proizvodu kao što je cipela. U ovom salonu smatraju kako je izrazito važno i održavanje cipela, a njihove cipele i čizme, ukoliko se pravilno održavaju, mogu se nositi i više desetljeća. Posebno su ponosni na dugogodišnju tradiciju popravaka, što više njihov je moto: ako imate nešto što vam nitko nije uspio popraviti, donesite to k nama.